Ningijwayela kabi nje. Ubani onitshela ukuthi mina ngiyoke ngiphume kwaGuqa? Yekanje ukungijwayela kabi. Mina ngikwaGuqa udede ngiyoze ngiphume ngebhokisi. Mina ngikwaGuqa nje. Uyabona lento yeni yokuthi nizolongcwala la ku-inbox wami ninayikhoveza imchiliba nilongcwala la ku-inbox wami gede nje indaba yenu ayikho lonto leyo ukuthi mina ngisekho kwaGuqa niyangihlanyela ngikwaGuqa mina ngiyophuma ngebhokisi ukhuzani inkosi yomaskande eksene emini ntambama ngisho phakathi kwamabili mawuphaphama nje ukwazi lokho ukuthi inkosi yomaskande ukhuzani Dlamlenze umfo kaMpungose hawukambe la ya ma Blue Lions akushawa izandla ezinkulu bakwethu ukhuzana akashayelwe izandla ezinkulu kuyomela bongwe ukhuzana esaphila bakwethu singalindi ukumenza isilima ngoba engasekho emhlabeni kuyaqala ngqa kumaskandi ukuthi kube nealbum kaMaskandi evela ibo number 1 lapha kuma Apple Music Store Apple Music not kuma iTunes Apple Music Store number 1 ke ingoma yeqhawe ubufakazi sigodlile yibo lo besobveza after le video Shanza lenkulu ke ma Blue Lions ukuthi iqhawe lisimele lento yokuqopha imlando eyakithe mandaba kwaGuqa ekakhuzani imlando nje yonke iqoshwe ukhuzani bakwethu omunye uyofika khothi ithebe labe kade kudla khona iNdlamlenze kuyothi kugdala kithi kube kukusha kuye omunye umuntu oyoqhamuka ethi uqopha umlando uyobe eqopha umlando osuqoshiwe already nanzu Dlamlenze Apple Music number 1 yonke indawo number 1 amlindile ama-interviews amlindile emaphepheni uyatrenda uwo face page bakwethu ake nibukele nje ake nibukele bakwethu uyinkosi yomaskande khuzani